Wuhan China damdo in pakhata chuan Covid-19 Damlo Enkawl nan robot an hmang tangkai hlea Damlo te chu robot in cho apea an khosik en saka Damlo mamo chi sang sang a boi puya doctor le nurse ba ka damdo in thok tu dang te a chok jang khai na sa hle ni in an soya ni chutiang robot an man zinga pakhat chu Cloud Jinger an tia Cloud Minds siamani Cloud Minds president Zawk chuan an humanoid robot chu atangkai hle nia soin ria tur poi mo sil chong tu thataka nia Damlo choklim tu ni in Damlo te zikmar exercise lak dan te thlengin atan pui thei hati medical team itlem te in hospital robot te chu remote control mangin an thunun maya robot chuan doctor le nurse te na tho tur tam taka thoka chutiangin damdo in ti fai tu te tho tur tam taka thok thei bokani hetiang smart clinic ala tam lowa ma se nakin loka chuan hetiang nan na in kai chon olsam Enkawl nan hian khovelin ala mang na sadon ni in alangani Singapore Alexandra Hospital a po Covid-19 Damlo te Enkawl nan hian robot Beam Pro an manga he robot hian Damlo te chu chole damdoi te pe in an BP le lungphu ba ka khosik san jong te ain dik theya doctor le nurse ten pon lama tangin computer mangin an lo control mai do na ama screen le camera mangin Damlo chu doctor le nurse ten an be thei don thawani US Farm Genex Point an robot siam room ti thiang him thei te chu US a damdoi in sang sanga an mangna sa le ni in an soya heng robot te hi an ha ve theilowa nana shik an kai ve ala lo boka damdoi in room sang sang ti fai tuwa an mangna sa le ani World Health Organization chuan Thihpui lek mek Covid-19 chu kumsang ni pakwa sang ni soma khovela shileng swine flu Aiin ale somin a hlawm Zawk tia soi WHO chief Tedros Adhanom chuan Geneva atanga virtual briefing ani na he thu hi soin khovela hridardan te hi anjir chen reng thu a soya Covid-19 hi adar chak MMT kan thria swine flu H1N1 ti bok kumsang hi pakwa khovela shileng wanga mi sing khat sang riat sanga in an Thihpui ai khan ale somin a hlawm Zawk ani ti in a soi kumsang hi pakwa jun thla khan WHO chuan swine flu chu khovel puma shrilenga apuanga kumsang ni som August thla khan shrileng hi atop nia ngai ani Covid-19 wanga ram sang sang ten khwa khirna an siam te an li ma chuan shrileng thon hi na a thlen a hlo thonom hle ti Tedros chuan a soibok khwa khirna li ani poin ata tola muang changa li le ruam han na fel tak siam ngai thu a soi Covid-19 vaccine ma chuan thei to pa in ve na kalpui chunjom zelanga ya vaccine chawin shrileng tur hi aveng thei don ti a soi ram sang sang in vaccine siam tur hian ma an lameka ma se kum khat nu vela chaw man thei an ni rin ani thungani bus driver atanga prime minister thlengin Covid-19 chuan mitin a khoi ne hleya he virus sian thleibi ka nei reng lo virus sian mihring ro rowa po khoinat bi kero anei dewa Hmeichhia ti Aiin Mipa in an ho fe Zawk tlata ngai ani Covid-19 kai ro zinga Hmeichhia Aiin Mipa in an Thihpui tam Zawk dai maya an Thihpui tam Zawk na hi in thlau tak nia soyani US a chuan Hmeichhia ti Aiin Mipa te alet ni in an thi tam Zawka Western Europe Covid-19 awanga nuna chan za somruk pakwa chu Mipa an ni boka China le hundanga po Hmeichhia ti Aiin Mipa ten an Thihpui tam Zawk vek bok Anapurdi University of London kai shwai research team te chuan engwanga ram sang sanga Hmeichhia aya Mipa in Thihpui tam nge an ni fin fia tumin ma an lamek boka theory pakhat oma chuan Mipa ti Aiin Hmeichhia te immune system chu a chak Zawk ni in Philip Galder professor of immunology University of Oxford chuan a soya vaccine le infection te a immune thodan hi atlang puin Mipa te aya Hmeichhia te a thok tha Zawk zel ti in a soi achan ni theibera ngai chu Hmeichhia te chuan X chromosome pahni an neya Mipa te chuan pakhat chaw an nei thunga chu tak chu coronavirus laka chuan apoimo ta mai nia soyania abik takin coronavirus te shetu protein chu X chromosome a betlat mai ania hei wang hian Mipa te Aiin Hmeichhia te a pahni an neya wangin alang chuak ma bika hei wang tak hian coronavirus immune in adona po Hmeichhia te a chuan ado chak ta bika ni ti in a soi theory dang pakhat chu gender base a nundan phung inang lo wang ni thea ngai ania Mipa le Hmeichhia te a nundan phung inang lo tak awma
entir nan meizuk na sata wanga na lo nei lok sa wang te a heart disease lung disease le cancer te wang ani thei boka hei hian coronavirus a ngong ani na chualani ati bok meizuk hi ram tam taka chuan mipa le Hmeichhia anin thlauna sa hle a China chuan mipa za som nga in me an zuk lain Hmeichhe chu za panga chau an ni ti na soibok ma se tun din mana chuan heng thil te hi fin fiana dik taka ni e tia soi thei alani lo thunga thil ni thei le om thei rin tlak taka ngai me ka ni thunga ni coronavirus mipa le Hmeichhia anghong dan danglam tak om thunga he thi lai ro hi chuan mipa ti Aiin Hmeichhia te chuan an tuarna sa fe thunga ngai ani Michel Tertit Mannheim University Germany economist chuan a Thihpui te ne na USA zirchian na an neya lockdown kalpui mek chuan na chan na asiam hnem hlea economist te chuan recession om ngei tura an ngai thu psychology of job loss in the Covid-19 crisis a an tarlang ma se na chan chu mi pa le Hmeichhia te a ai nang ta hau lo thunga Hmeichhia te chuan na an chan na Zawk fe a recession pa ngai nen ai nang lo hle ti in tartil chuan a soyani March thla khan USB ka 1.4 million na chan anoma kumsang kha zakwa somsari panga nuwa na chan tamber tum ni in mipa te Aiin Hmeichhia ten an tuarna sa Zawk ani a chan ni thei om bera ngai chu mipa te chu economic cycle nai industry heng construction le manufacturing lama na an thokna sa a Hmeichhia te chu industry aya healthcare le education lama na an thona sa Zawk wang nia ngai ani nau tak le poimo tak tak zuala ngaya chuan Hmeichhia za som pasarin na thok anom lain mipa chu za som ni pali ani dor thung ni in an tar lang boka Hmeichhia te chu chik taka chu chian ta ka chuan restaurant travel industry baranga ten hathok an lo tam fe ani ti an fin fia bok UK Institute for Fiscal Studies te point chirchian nan neya UK Hmeichhia te chu virus awanga company khara mipa te Aiin thok an tam Zawk zelan tia a chan ber chu hospitality industry lama an thona satwang ni in an soibok Hmeichhia po hlo la sang lo na thokna sa si te chu Covid-19 in a khoina berdon ni in Natasha Madlar Global Chief Executive co-founder of the World We Want chuan a soi mipa le Hmeichhe hlo chu ai nang lo boka USA chuan Hmeichhia te mipa te hlo za somriat panga an hloa Australia chuan za somriat le paruk an hloa India chuan za somsari le panga an hlo thunga USB ka chuan mingau ti Aiin mihang Hmeichhia te chuan za som ni le pakhatin an hlo niam bokani rampuma hridona kalpui ani ta ka wangin India rama po engin fiam na ma chunzom thei ani tari lova India le Jamshedpur FC footballer CK Vinit po Kerala State a sarkarin Covid-19 helpline center asiama thok turin a in pe a Thihpui do na konga ngor takin in sorbing mekani Blue Tigers attacker hian sangni som pakwa sangni som ni Edison Hero ISL a khan Jamshedpur FC tan kelin tunlai hian national team le club tan chet chuna kong akori lawa Kerala Sport Council lamin he hun khira hian helpline a thok turin an soma sarkar somna chu rang taka pomin a chen na inlum a chua san ve ta ni Vinit chuan AIFF.com lama ana thar chungchang soin sarkar tanga somna chan le dan le ramin har satna to laya ati thei angang ti ve adu ti asoi kumsom thum pakhat mi hian fans ngai nat a hlo hlea a bikin a homestead Kerala ngai sana hlo chuala tuna ana thar po hi a tho om tak ni in ama point lockdown to ma jong tho thun jom zela tum thua soi Indian winger halawom berte zingami Vinit hian an state a Thihpui pundan chu atlaniam tran ti soin March ni somni pariata call center azom nu khan Thihpui chungchanga call an don po aniam zong in akal ti tar lang chungin ama te kha chuan ni khata call za somnga te kandong thina tuna chuan kan call don zat po atlaniam ta he state a virus case kan nei po atlaniam zong in akala he hun harsa hian kanin ti chak zel anga yani mani in thewa tom tlat tur le sarkar ru manna siam zom tlat turin mitin ka cha ve duwa tun hi chung kwa khosak ho na hun thani in him takin lom ro ti in mi puite a cha bokani coronavirus Thihpui leng tur na ber khomwal pui Europe chuan damlam an pan zela
atuar na berber Spain le Italy a mek po in khar khip na then khat hongin phim khur taka thil la kalpui ni ma se borua ka ziom to hle ani US dota mishing an thi tamber na mi sing ni chuang an thi na Italy a chuan nimina tang khan dor then khat le sum don na mun then khat in hon an phalta a ma se hrileng tur na zual lai a ero in khwa khirna la kalpui ani thung Lombardy le anram mar lam hun then khat chu an la in khar khip chun zom ri meka Europa thi an tamber na Italy hi cholkar nga zet an in khar khip nuwa le khabu stationary le naw pang thom no dor bik chu nimina tang khan an in hon phal ania ma se ngak tu le dor tu te chu dan zom tur enge mozat zom chunga an che talangai ri ani Italy a hian ni som chung chu thi le intensive care om ngai tlaniam zelin tuna chuan ICU wa om hi mi sang thum zan hi somruk chaw an ni to a heti lai hian an rama shri in tran na Lombardy aero tunkar tho tran ni po khan mi zan hi somria jet an la thia wangin naw pang thom nomamo zorna chaw in hon an la phalani marlam hundang Thihpui tuan na ber Emilia Romagna chuan lain khar khip zelania Veneto a chuan lekhabu dor le thomna dor chu cholkar khata ni hon turin an tia mani na tanga metar zan hi ala thleng chaw chhuwa phal ani to bok Europa Italy dota in khar khip ma saber Austria po in khar khip hli then ani to a shikai mi sing khale sangli chuang omna mi zathum samruk pariat lai thi na rama hian nimina tang khan square meter zali ai gym dor hon phal ani tana hardware dor le garden center anin hong tran boka ma se mi pui chuak te chu mai tuam zel turin an ti ani dorlian shopping center le hairdresser te po mei ni khata tangin anin hong anga restaurant le hotel po mei thalai hola anin hon thei to anin be sei bokani